Sabatha. Ini Sabatha maibendo waingwene. Isandulelo sesabelo somthandazo weSabatha. Isabelo senkumbuzo yezizukulwana. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ungeno Jehova manasarethani ezizulwana ungekhala imphefumulo. Amen. Amen. Sizocela ke laba abazokhuluma abeza ngala inhlayisuthi izoba u3 noJamengweni neThelo kanjalo babe u3 ozokhuluma kulabo abasuke bekhona ngoba usuku usukhona umgobho kubona akahlali indabeni mayithenge ekhethi inkosi ebuhleni mazaletha ahlali indabeni abantu abazohlabelela ukuze bonakala nanguya efuna ukuthi ukukhuluma umshumayeli noma umkhokheli noma inkosazana yahlabelela kodwa mase kufika umbhobho kuwe ngamuka singaze sithi vala ngamuka umshumayeli noma umkhokheli mase kufika umbhobho nje noma ngabe kuthiwa uhlabelelo ngoba usuke ubiza umbhobho kuze kuwena ufuna ukukhuluma mawuhlabelela kodwa mase kufika umbhobho kuwe ngamuka uhlale endabeni. Amen. Amen. Umuntu ke uzozisho igama lakhe nesibongo sakhe nendawo asuka kuyona ngaphansi kwenkosi ubani abesehlala endabeni. Amen. Hayi ithempeli nomvangeli nomshumayeli cha ngoba abantu abala bonke ababizwa unyazo wezulu umuzi akusona amaNazaretha kuphela kodwa wona wonke umuntu okhona ngaphansi kwemthunzi womlanga noma igqokile ingubo emhlophe lo muzi umele wonke umuntu. Amen. Ngakho ke mawukhuluma ngethempeli nomvangeli lo muntu akazi ukuthi umvangeli ubani umshumayeli ubani kodwa mawuthe inkosi isibanibani wabani ngaphansi kwenkosi ubani endaweni ethile bese uhlala endabeni. Amen. Bonke abakwenze njalo inkosi yobabusisa. Ngiyakhetha inkosi unyazi lwezulu. Ngiqala ukuthi ngiveze nje ukuthi kahle kahle mina ngumuntu okhonza. Ngicela ukuveza ukuthi ngumuntu okhonza echibini. Ngifuna ukuveza nje lokho kungabi ngathi khona into engiyifihlayo. Kuyimanje namhlanje khona inkonzo ekhona kepha umoya wami ngiholela la ekhaya lomphefumulo. Ngifuna ukuveza lokho bantu baNkulunkulu ukuze ngingakufihli. Ngoba njoba ngilapha nje ngiyilethanga. Igama nguXola ngabavumasi isibongo endaweni yaseShowe ngaphansi kwenkosi uNtuli. Kepha ngiyibiza ngokhuzwayo. Bantu basezulwini mina engizokuletha kunina kuthathu khona ubhuti wangasekhaya okhonza eNazaretha wayengazi vele ukuthi mina ngikhonzi khona kepha kwathi ngelunye usuku sihlezi naye sobabili engivakashele ekhaya sahlala saqoqwa intambama wathi wabona iphupho lami ethi wabona inkosi umbombela ekhomba mina ethi lenqusana ngiyayifuna ngavele ngahleka ke mina phela ngathi hayi lo ufuna ungizuza nje lo ayikho lento ayishoyo. Hayi qhubeka izinsuku nami ngibe nephupho ngathi ngigibela imoto sibaningi ivene emhlophe sihamba nje sibaningi le moto ivele ife endleleni ayisehle udriver naye ehle ayazama ukuvula ibonnet zami kuyilungisa ke imoto vele qhamuka omunye ubaba nje esingamazi kodwa thina ngimbuka ngabo cha le enhla yesuthi phela le phethe imvubu waqonda ngqo kumina sesixukwini wathi wena uzwa wona umthetho wakho ngathi kule ndlela ayihambi le ngavele ngaphaphama eyingihluphe lento
ingihluphe ngempela mina ngikhonza echibini bathi mama phupho seNazaretha kwenzekalani ngempela hayi ngiqhubeke kodwa kulona lo elangisukumisa ngathi ngilele ngabona ngiphupha ifoto mangilibuka leli foto leli isithombe salo khona umuntu oguqile uyakhuleka maya ngimbone ebusweni ukuthi ubani ayi ngidideke ngithi funa ngenza iplauting ngithuthi ithempeli seduzane ngiye khona ngifike ngibiza ukudaba mhlawumbe bangangisiza nangempela ngiye khona ke ithempeli seduzane ngifike ngene ke inkonzo ke ithi msiphela inkonzo ngichaza udaba lwami but hayi ubaba umkhize ubaba umesho wathi hayi wena indaba yakho isilungisiwe kade wakhonjwa wena uthi unenkani hayi ngolusuku ngakuqala ngayo ke ethempelini kwathi ngosuku lakhona ntambama ngaba nephupho futhi ngaphupha ngibona amakhehle engawazi evuka emalibeni into ngayithuka lapho ngaze ngaphapha ngakhuleka ngathi kanti kwenzekalani ngempela ngiphinde futhi ngilale ngathi sengilele ngawona inkuku emhlophe ingena endlini ngathuka futhi ngaphapha ngavuka ngakhuleka maNazaretha amahle ngiyacela ukuthi ushembe angikhanyisele indlela angikhombisa yona iphi indlela efanele ngiyithathe Kothi busenekuzwile amen Ngiyakhetha inkosi uNyazi lwezulu amen lo khulumayo undumiso wakasithole kaNongoma esigodini sakaMememe inkosi esingaphansi kwayo uZulu into engilethela phambili kakhulu umndeni wakithi wawomalume kaSithole ngibe nesibonakaliso ngolwesine mangiqeda ukuthandaza ngo4 ngithi ngiyabuyela ngiyalala embedeni kungene ikhehla linginikeza imali esandleni kuthi kusanjalo ngithi ngisajabula ngingakavala amehlo kungene omunye aphinde ayithathe ngivele ngisukume ngicasukile ngithi hayi mina sengikhathele ilento avele nithathe vele ngoba angaze ngiyicele le mali ngoba futhi ngizosuke ngidle ngendlela engazi nami mase niyangishaya futhi hayi ngilale ngiphatheke kabi nje mase ngiyavuka emini lokho engicabanga ngisemsebenzini ukuthi ngazi ibangwa yini lento ngicabanga nje kuzo zonke ibonakaliso engangaba nazo mase kubuye emqondweni ukuthi konje ngangatshena ukuthi kumele ngilungise imishado yomalume ekhaya hayi ngithi ngizama ukucabanga ukuthi ngizoyilungisa kanjani lento mase ngivele ngithi hayi anguthi ngizonikela ngephalethe lezitini ngikhipha imali emini ngifike endlini ngiyibike mase ngiyibikile imali egcineni mase ngiyasho ukuthi makukhona okuphuthumayo kungasikho lokho okumshado okumele kuhambe phambili bengazise ngoba angifuni ukuphambanisa izinto ngithi sengilele ebusuku kuqale nje mangiphaphama ngo12 kube nje nezwe elikhulumayo ekhanda nje ngathi ikhehla nje liyakhuluma lithi wena mfana lokhu usitshela ngoShembe mina ngimsaba uShembe hawu ngixayethi kwenzakalani ngithi awuthi ngimzibe lo muntu ungaphenduli ngivele ngiqhubeke ngithandaza kuthe sengilele ebusuku balapho ngayiba nesibonakaliso ngingathi ngisekhaya komalume ekitchen kungenwa umama ongizalayo engathi ubuko ohlola uhamba nesangoma ngixake ukuthi kwenzakalani ukuthi awu umama ngoba akasili Nazaretha kodwa nje into ethintana nezinto zezangoma nenyaka into engayihlanganisi nazo athi hayi useyabona manje ukuthi sonke lesikhathi ubengibambezela yonke lento engilokho ngiyikhuluma kuyiyona ukuthi manje bengezwe hawu mase ngithi ngibheka kanjalo sengiyabona sebebaningi abantu abaguqile lapha kwami sebayakhuluma sekungathi kunesalukazi ke esikhulumayo sithi yonke imisebenzi aduyenza ekhaya lomphefumulo zonke imbuzo oyihambisile umsebenzi waduwenza uhafu ngoba uhafu abantu bakaSithole uhlezi kumama omunye uhafu ubuhlezi kumina ngibuze ngithi mina kanjani ngoba umama wayekhona ngoDisemba sihlanganisa umndeni
uyena futhi owasikhulula wathi nasihambisa imbuzi wayekhona ifike egcekeni ibikwa futhi iphuma wayekhona ngithi nisale kanjani bangangiphendula nje kwathiwa hayi ngoba mase kufike thina manje sekuzolunga konke ngithi mina ngeke angizwa kahle lento kugcina uze ngene enye inhlalisuthi nje engayazi izingikhiphe ekitchen ithi ayasambe inhlalisuthi sengiyawubona umoya wakho usuphakeme kakhulu manje asambeni sibuyele ethempelini ngiphinde futhi ngibe nesinye isibonakaliso engizocela ukuthi abashumayeli bengikhanyisele kusona ngumshana mina koSithole ubaba walobola wenza yonke into ngaphandle ukuthi kusino kodwa manje lokho ngiba nezibonakaliso zasekhaya komnyeni esokuqala nje ngaba naso ngenyanga edlule ngangila ethempelini ngikhuluma la eMbhobheni ngithetha wona amacala akomnyeni bengathi kugcele bona bodwa abantu bakamnyeni la ethempelini bejabula behlabelela ngathi stadium egroundini kwaphinda futhi ngomsombuluko ngoba ngisuka la ekhaya ngizosebenza ngaphinde ngaba nesinye isibonakaliso sisebenza nje ngigijima nebhara lapha ezantsi ngiphithizela kuthemva kwalokho ngayithola sengigunqe ngale lapho kunesihlabathi khona ngasesangweni mase kuqhamuka inkosi uthingo lamakhosazane lifike ligobe lengibuka ebusweni lithi uba wena ndoda ngithi ngisaphendula lingibuka ebusweni lithi hayi thula usuzowafika myeni unjani hayi ngiphendule mase yavalelisa ngisukume emva kwakhe ngithi hayi ngithi ngiyachaza ukuthi hayi ngusithole mina ngisiyomnyeni ngagcina ngiphaphamela lapho inkosi nibusise umzilo wasibiya empangeni esikhawini lokushini ngaphandle kwe-H2 ngiqala ukufika la ngoDisemba oqala uDisemba ngiqala ukufika la ngoDisemba eqaleni kwawo ngathi mangena siqeda ukubeka isimayo la sibekwa khona sasukuma lapho sesihamba sesiyohlala phansi ngathi ngisahamba lathi izwi kimi umthetho wakhona ushembe ufuna abantu babuyele enkolweni yokhokho bayo bonke ngahlala sasebenza seza sazodumisa la ethempeleni sikwazi washona ilanga ngoba ngangizolala sathi sesisejamangweni sesihleli nje bafika ababili abasekhaya ngababona ngalala ekseni savuka senza imisebenzi ngathi sengishanela lana la besishanela khona namhlanje siyaqhubeka siyashanela nabanye omama kwaqhamuka umzukulu wami ulimale ngoFebruary ngonyaka ophelile ngomhla 29 elinyazwa isandla samba wakhe ugcina kwakhe ngiyena ekhaya ngafika ngamqokisa imvunulo yomntanami ogcina uma eqhamuka lana ugqoke leyo mvunulo ngiyashanela uyeza ngemuva udla istick seed uyajabula uyaqabashiya uyangilandela kwase kuthi izolo njoba bekulokuqhuma ibhamu mayilokhu iqhuma ngithuka bese ngiyasumeka mase ngizumekile ubaba mshone ngo2015 isibhamu wayenaso bese ethi umuntu lesi ibhamu eqhumayo uyindaba yesibhamu sikababa wakho ngathi sincolile ngathi khona igazi esachitha bengizocela ukuthi ushemba ngikhanyisele nokunye nokuthi ngisizakala ukuthi ngiqhubeke nani kulokho sekuvelile inkosi busise kuswi Khethi inkosi yasePhalamende lokhulumayo uMashozi wasentabeni sasempangeni kwesamthetho ngithe ngilele ebusuku wafika umama wathi eyantombi kayise ngambuka uma ngoba ngiyentombi kayise wathi untombi kababa ngoba phela wena intombi kayise kababa wakho ngathi ngathula mina wasethi uma hayi mntanami ngizwile ukhuluma ekhaya lemphefumulo ngizwile impela ntombi hayi cha wakhuluma kepha kodwa ke awukhulumanga
awukhuluma oqedelanga kwakufanele ukhulume mntanami uthi njengoba ubaba wakho angibulala wangibulala baba wakho kwakufanele usho ukuthi wangibulala kanjani ubaba wamdubula uma wamdubula ubaba uthi uma wase ngoba wangidubula ngoba ethi wangifebile umama kuthi ufebile wambulala ubaba uma ukhala ngokuthi ke njengoba kwakuthiwa ufebile nje kwabe sekuba buhlungu lokho kwakuba kwase sicela omunye base becela omunye ogogo babekhona lapho kuleso sigameko base becela omunye umama nje omdala sethi sicela usibonele umagasa ukuthi ngempela ubefebile yini ngoba manje ukuthi ufebile kuzobonakala uthi ke wasebembona kuma basebemphenya isidwaba kwase kutholakala ukuthi uma uclean bengaphumi khona endodeni uthi ke uma ubuso yasho ukuthi wabakho angibulala ehlangene namakhosikazi akhe ngoba nawo avuma athi ufebile uma uthi ke wasedliwa izinja uma uthi ubaba waseyamhlinza wathatha nobuchopho wathatha nezibindi uthi ke uma angifanele kwafanele ngikusho lokho ukuthi ubaba wamenza njalo ubaba wayethanda imali wayethwala ngoma wami kamhlaba uyalingana uthi ke kamhlaba uyalingana lapho athwala khona ubaba wabe sekuthi ke ngoba uthi waye nabanye obaba bakithi kaShozi bomndeni ngiyabazi ke abanye balabo bangizwa bethinteka kanjalo uthi kuba uma wami ke mina uyezwa uthi ngiyathandaza ngithi axolela ubaba uthi ngane yami ngiyakuzwa ukuthi uyakhala uyakhuluma uthi ngixolela uyihlo kodwa mntanami uyisihlo wangenzakalisa wangenza kambi ngithi ke nami ke namhlanje na ngoba bengilokhu ngicela ukuthi uNkulunkulu ngicela ngiphi isibindi ngoba lento inzima kakhulu bakwethu ukuthi ngikhulume ngoma wami ngiyacela ngathi mina mase ngiyasaba nokuguqa mina lapha yana bashumayeli noma khokheli ngoba nje mina ngazi ukuthi nje njalo nje ngiyaguqa wathi uma mntanami awuzosaba inselele le yakhe isho ushembe thina uma ukuthi kukhishwe uyakhuluma lapha yana uguqile esicawini thina kukhona okwenzakalayo kakhulu ngiyacela ke Nkosi yasekuphameni ushembe noma nje sengisaba ukukhuluma ushembe mthelela uma nobaba uthi ke uma angithi uma abanakwabo uma uthi uma uphakathi umahlambisa wazala amawele wena amawele awateta amawele uthi noma mamkhulu uma ngithi wazala amawele naye uma nathi sasamawele uthi ke uma njengoba emawele enqaba lapha ekhaya ngoba nami ngibe nawo aphuphuma phela nezingane zami ziyaba namawele aphuphuma aphele uthi ke akulula mntanami ukuthi amawele aphile ngoba lento yenziwa ubaba wakho angazi nami ngikwenzenjani uthi yenziwa ubaba lento uthi njengoba enza njalo mntanami amawele mayemabili liba linye liphilayo ngazi nami usukwenze njani ngiyacela uNkulunkulu wasekuphameni ushembe unyazi lezulu ukuthi limkhumbule uma nobaba babethethelele amen ngiyayikhetha inkosi yasekuphameni unyazi lezulu ngicela uNkulunkulu unyazi lezulu ngiqedana ufalo ngoba ngiyasaba angisathandi ngempopeni ngicela uNkulunkulu angiphe isibindi ngithunywe ubaba ongizalayo ungcengile wathi mntanami
mina ngiphuma emthandeni enkosini yakagumede kodwa ngihlala emaqadini kwasi nguNompumleli isigama uthi ngiyacela mntana wami ngiyazi ukuthi awusafuni ke embhobheni ngoba sengihambe kakhulu embhobheni ngenxa yemndeni yonke ulibo lami ngiyacela uNkulunkulu angiphe isibindi manje nginovalo obuhlungu ufike inyembezi ngoba ngiyasaba nami kuze embhobheni uthi ngiyacela mntanami ngoba njengoba ngakutshela ukuthi nganginezimali mina ngiyisebenzile kodwa manje lezi imali aziphumi lezi imali zami ngoba nganginenhliziyo embi ngangafuna ukuthi izidliwe uma wakho ngoba uma wakho njengoba wamxosha uma manje uthi mntanami ngicela ungiyele ekhala emphefumulo uyongicelela enhliziyweni zabantwana engabona koqala nje ubaba wathatha umfazi womuntu owayemakhelwane wamthatha wayithathele nesibhedlela lo muntu ubaba wamthatha wamzalisa ingane embili egcine kosuku wazange amshado wamxosha umama mamsana ekhona njalo umama akhanyile waphinda ubaba engakashadi noma uthi khona intombazana ayiphatha kabuhlungu ngoba wayeseyikhokhele seyenze yonke into kodwa uthe intombazana iyahamba yesitenga iyothenga ubaba waba nesikhathi naye esitenga wayibuka wafika kubazali bakhe wathi mano baba ngisayithanda la ntombi la ngodisi yami uthi ubaba wakho yini mntanami ayinehlathe enkulu angisayifuni wayesethe abazali bakhe becela ukuthi uyadlala wayishiya ngempela akazange ayithathe lo ngane umanje lo ngane lo mntwana wahamba akaziwe kuze kube namhlanje uthi ubaba shuthi inyembe zalo mntwana zakhala uNkulunkulu ingakho imali zakhe ayibambile waphinda khona intombazane eyincane leyo ntombazane nangangifunda ugrade 1 ngangifunda ufirst year engane yayifunda u3 ubaba igalisela ubaba emdala yabo 1933 lengane eyincane idlala umamkhulu wa uMadlamini lengane ezolo umagwala edayisa ngengane engayona yakhe edayisela ikhehla uma ngabe ubaba eseqomisile nalengane besuka bakwenzela kagogo uMamkhwanazi uma ekhona njalo esenqiweni lakhe udlalwa ngaye uthi leyo ngane ke yathi hamba yesitoli siyothenga impahla phela ihamba nengane yakubo yathi qhamuka nje ibhasi lapho wathi hamba uyongithela uswidi wathi yena lengane hawunayo ibhasi izoqhamuka wathi hamba kanti lengane ihlelela ukuthi ihambe namhlanje lengane ayaziyo ukuthi yashonaphi manje lozonyembezi uthi ubaba shuthi ingakho imali yami ingaphumi ngoba ngifuna ukuthethela amacala maningi amacala kababa ubaba edlala ngengane zabantu edlala ngabafazi eganga nje yonke into ngiyamzomcelela intethelelo uthi angihambe ngiyomsiza ngimcelela intethelelo ngoba izinto ayihambi kahle ngiyacela uNkulunkulu amkhumbule amthethelele uphinde ukukhuluma omunye umntwana ongazange azalwe emndenini wakagogo kaZibani uthi lo mntwana mina ngikaze ngize ngizalwe angaze ngize nginakwe mina ngiphakathi kwama wakho uningi noma wakho uMantombi mangibuza nguma uthi uma akayazi lo ngane nogogo wami uMazibani uthi akayazi izani nginakile nina nizenzela ninginakile ngicela sisiwami eshuma ngoba umama mangabe bekhuluma usuke khona elalela uthi yena ngicela ningisize nami ninginaka nginakiwe lekhe ngaphuphuma ngekho nginakile nina ninginakile ngiyacela uNkulunkulu unyazi lezulu ngikhona ngigugile ngizomcelela nomntwana uShembe amphendla amdale kabusha amlethe ekhaya emphefumulo uthi imndeni yakaZibani iphindi izomnaka lo mntwana nomzala kaMani naye ngisewokugcina uthi ngiyacela ke siswami eshuma mzala wami ungisize mina ngixoshiwe emndenini mina ngahamba mina ngayokipita ngazala ingane nonxumalo lana ka ematendeni ngithe sengihambile emhlabeni imndeni ingixoshile ithi angihambe ngoba mina ngahamba ngaziwa iyangifuni ithi nje ayingidingi la ekhaya uthi namanje ngilambile ngidlile ukuthi ngihambe ngidinda inkosi buseni ikuswile Ngisukuma nokubingelela ubaba inkosi inyanga yezulu. Lo khulumayo Ayanda wakaMaluleka eshowe ngaphansi kwenkosi uNtuli.
mina maNazaretha ngilana ngizobonga unyazi lezulu ngendlela elibonakalisa ngayo kumina kodwa mina nginganaki. Amaphupho engiba nawo mina kuhlale kuzoba nobaba phakathi. Kuthe ngelinye ilanga ngaphupha ngisethempelini. Ethempelini nginesalukwazi engasazi. Lesalukwazi simbethe inantsuko kukhona nobaba eceleni. Uma ngabe ngifika mina lesalukwazi sifike sikunika imali engango 15 rand. Emese kuthi ngesabatha ngiye ethempelini eSabelo. Ngiye komunye umama ekuthiwa uMahadebe ngimxoxele ngalesibonakaliso. Emese sikumina kuzomela ukuthi nginikele noma ingeshumi nginikelele lo gogo ukuthi uma efika kumina akhulume engathuli. Ayi nginikele bazalwane. Emese kuthi ngolesithathu ngiphupha nangu lo gogo nomshumayeli waseDukathole ngoba nginakho ukuvakasha nje eDukathole. Ngiphupha ngimna lo gogo esangweni ebuhleni nomshumayeli. Kube yimina engibakhombisayo ukuthi nakho la esiyakhona engathi siyongena phakathi ebuhleni. So ukuza kwami lana maNazaretha ngithe ngilele ebusuku bese kuzoba umthandazo wango 12. Ngiphupha emnyango la ebengilele khona kunabantu abaningi abakomalume. Into bekuyiyona bengikhulekela ukuthi ngoba komalume ngihlale ngibona ugogo kuphela emaphupheni ami bengikhulekela ukuthi bonke befike ngoba impilo yami imile ivalwe abantu bakomalume engingabazi. Ngithe mengiphupha into engiyibonga kakhulu ngiphupha bamile eminyango bahamba nobaba inyanga yezulu. Uma bemile mina ngilele engathi bamile eminyango uyabasetha yena ubangenisa ngobudala babo ubaletha kumina. maNazaretha ngiyabonga kakhulu kubaba ngoba bathe sebengenile beza kimi kwafika umfundisi wamemeza bomama sekuyokhulekwa ngaphaphama ngaleso sikhathi. Inkosi ibusise nikuzwile. Ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni ebuhleni bamaNazaretha ubaba unyazi lwezulu. Lokhulumako ngibonisile fakuthe usuka endaweni yaseSwatini phasi inkosi eMswati wesithathu. Ngisukuma nekutobonga inkosi yasekuphakameni uShembe ubaba umcali wendlela lowafika kimi emaphushweni. Wathi makafika umcali wendlela ngangamconzisisi ukuthi ungubani. Wathi umfowethu kumele nginikele ngicele ukuthi ngicela amanativete asho ukuthi ungubani. Ekuqaleni makafika bekasinakafika ahlale edukelitshe agqoke umjifa lomuthe lomnyama afake nesigqoko athi fihla angafuni ukuthi ngimbone. Ngithi mangisonzela kuye lidvumbe elimanyade elituli bemnyama lithi ikhwishina kasukuma line kakhulu but angakhulumi lutho kimi. Lokho kwaqala kwenteka 2018 natophela umnyaka. Kwathi 2019 kwahamba umfowethu lomncane ekhaya. Kwaba buhlungu kakhulu emndenini sadzabuka sonke. Make waqala kugula lapho maNazaretha la ingcwele. Abuya lamaphupho. Ngisaba kwabika ekhaya. Kwahamba afika nalapho ngisemsebentini khona. Ngithi mangihledi ngifikele ebuthongo ngilale afika umcali wendlela. Sigcino ngababikele ekhaya. Bengisaba kubatshela lokhu lebengikubona ngoba bengisaba lokuthi ngeke baze bangikholwe. But ikhambe lapho kwafika ngagula khona maNazaretha. Bathi ngine cancer yesibeletho. Wendlula lapho ngathola ingoti yemoto. Wendlula lapho ngavuvuka libele bangijuba libele. Ekhaya babese bayithathela etulini zaba saqala kuta ekhala emphefumulo ekupheni kwaJune 2024. Sanikela wathi umcali wendlela sitawuta kumshumayeli Majiya utasitshela konke lekufuneka sikwende. Ngathi mangifika la khala emphefumulo maNazaretha okafika babe lo ngitalako
wafika enyameni akazange afike ephushweni ngathi ngilele edokodweni wafika umcali wendlela wangithinta ngelibhongo ngaphumela ngephandle wathi angimlandzeli ngasi nangifika kubabe wathi babe ngihamba nabani bengihamba natsadzewethu wasangigijime ngimlanze ngamlanza tsadzewethu sabuya babe bekasimanga bekaboshwe ngathi inkomo leboshwele kulima afakwe ichazo la aphuphuma ingadi nemfowethu kanjalo bathi labahleli khona bathetshulwa lelikhala sekhala thathwa abantu nabo labangabadi labanye babo bebahlala ekhaya bashonela lekhaya but asathi lokuthi thina bangcwatshwa kuphi bathi ke ngisukumene kubonga umcali wendlela losihole kwaze kwaba la wasipha emandla wabapha nabomfowethu emandla ukuthi bagcine yonke imiyalelo lesicelo ukuthi siyenze bantwana bahle basezulwini sibonga umvelinqangi uNyazi Lezulu kuba asithembele lenkundla sezulwini yokuzohlambulukela abazali bethu inkundla ikhona emhlabeni ukhona uma-high court ukhona uma-juvenile balasimamana abanye bakuthiwa noma supreme court kuningi nje okubalwayo kodwa asikho isicawu sokuthetha amacala emphefumulo yabazali bethu uShembe wayesesilethela lesi sicawu asibeka la ezweni lasemaqadini wangasibiza ngokuthi Supreme Court noma i-High Court wathi ikhaya lemphefumulo ngoba uyena yedwa ofika abe ummeli abe ijaji abe umshushisi abe yiyo yonke into bese liyabathetha icala abazali bethu mayibonga Nkosi bantwana bahle basezulwini benginxusa ngokukhulu kuyithoba ngicela lo mntwana lo obedinda isililo nangesonto elandelayo nje endlulu bedinda isililo ekhalela unina owasikwa ngisho amabele ngicela abuyele lapha enkundleni ade eguqe khona bese bemnikeza umbhobho umashozi siyacela ngicela amandla nami kumvelinqangi uNyazi Lwezulu isihlabelelo 2:19 ivesi lesithathu cela uShembe afihle kwami ubungane asuse kwami ukuqonda nokwazi nokukhuluma ungabi ngokwethu kube ngokwakhe uShembe ngoba akekho umuntu owazi emhlabeni ngalomuzi uShembe ulethile futhi akekho ophinde azi aqonde ukwazi kwakhe yedwa uNkulunkulu nokuqonda kwakhe nokuletha nesikhathi nemihla awulethe ngayo wawuletha ngemihla yethu siyakuthokozela lokho kodwa futhi kuzosibopha ngoba kakulethanga ngemihla yobaba bethu nobamkhulu bethu nokho kube kulethe ngemihla yethu ivesi elesithathu lithi ngicela uvale umbhobho izwi lezibongo lithi besilizwile we babamkhulu sehlulwa ukwenza we babamkhulu thambisa izwi lakho we babamkhulu sozama ukulenza izwi lakho ivesi lesibili lithi izenkolo is
ngezigidi sihleli osizini webabamkhulu kuleli lizwe webabamkhulu yizinyembezi zodwa webabamkhulu kulesi sigodi sosizi akekho namunye ongathi emhlabeni ngaphansi komthunzi welanga ozalwa abazali bakhe kulolu hambo lasezulwini uNazaretha ngisho ngasho ukuthi cha thina sizalwe amaNazaretha kodwa kuyivela kancane ukuthi uyaphelele ngokushemba ufike washiya izulu lakhe ngoba ebona ukuthi indle ayidalile emhlabeni emunwe indle empisholo iyongena olwandle isikhonza ithixo zabathumbi ababathumbile isikhonza ithixo zendodeni uLucifer wayeselishiya izulu lakhe ushembe wehla wezemhlabeni wethu ushembe wezemhlabeni mayefika emhlabeni wayesebamema wabamema phezu kwethu okhokho bethu kwaze wakhona umthandazo othi tetela ngene nanguzulu thina sinzalo wadingana Senza makona wabamemeza umvenqanga unyazi lwezulu emhleni yasemandulo wayesebatshela wathi bantu abambozana isango selivulile isango selivuliwe okujulile izulu amazola behla kakhulu isonto lonke namanje senbenethe kodwa awubuke buke ingane nje amakhosazana baseyabantwana mabeze esontweni beza ngoba belandela abazali kodwa awubuke ubuningi beingane amakhosazana agcwele la ekhaya aqhutshwa yini eze unethi imvula ebona ukuthi liyanetha izulu kodwa yeza ngisho ingane ezincane ziyeza bakhona labo bantu abakhapheza lezi ngane ukuthi azingene ngaphakathi ukuze nazo ikwazi ukuzembula uNkulunkulu zikhale zithi thina sahlinzwa kanye nabazali bethu senziwe into lezi senziwa amakhubana ithi inkosi unyazi lwezulu lufike la kulwesine ngiguqile lapha limisa imoto lapha liyabuka selithi angibathandi labo bantu ababefika bezofuna ukumaya lapha ekhaya ngoba lokumaya ngenzela iy'ngane zami lezi iy'ngane zey'kole ezokwezondliwa la ekhaya thina boshembe siyasebenza nalabantwana siyasebenza ngoba mhlawumbe sifutha lezi iy'ngane eziwuvanza ezalahlwa kusukela emandulo lezi iy'ngane ziyadondolozela majiya zidondolozela ngalabantwana abangena bezomaya ukudla lezi iy'ngane liphekele kahle ingayincishi ukudla lezi zey'kole kusho unyazi lobalalila
ngathi inkosi yamakhosi kunjalo Jehova senza kanjalo wathi hey impela likhuthalele mawuse ubona bakhathala nawe uhambe uyopheka ziphakele lezi ngane ngoba siyasebenza nalezi ngane Azoni ingane zamanazareta zodwa lezi zikole lapha kodwa zonke ngathi amanazareta ezikole lonke lelizwe lasemaqadini ezizungezela umuzi zikhona nantambama zobe zikhona angikho lapho la ngikhona ngifikela isibithwane esikhulu makhuluma nomntwana baningi abantu abathi babekhuluma uzwe inyembezi igcwala amehlo ubone kahle ukuthi sisezeni into eyithini esiphilayo ayikho impilo yethu yonke isentendeni emphefumulo yabazali bethu ohlakaniphile sazi sihonga iqhwaga kodwa impilo yakhe isentendeni esandla sabantu bakini mayongozi umuntu wakini mayehle wafa eyothwasa noma eyothwala eyinzala abantu akini nonke manifa niyakuye izulu lakhe leli lisihoko lesafele ukuthi liphelele kube izulu lini itsho njalo inkosi yesiqu sesibili ithi lapho behleli khona uma behlele esigodini sosizi kuphelele kube izulu lakini nonke manihamba niyambona Dadewethu iyangijabulisa indaba kaNyongo kodwa ngicela uguqe namhlanje sicele kumvenqane uma izwi lethu lihlambulukile sicela umvenqane asizwe siyamcelela umama wakho sekwanele usebukule kakhulu ethuneni umama wakho okuwuphawu lokuthi akadlulile naye ethuneni ngoba wafa kabuhlungu futhi uShembe unyazi wezulu akakwazi ukuqeda akufanele aqede kumama wakho dadewethu alungise lento enziwa uyihlo uNyongo akakwazi uShembe ngoba kusadonsiswana usabubula umama wakho usakhonanda wabantu babexabana abayeke ukuthi akungibayeke baqede ukuxabana iminyaka bexabana nalo uyakhala umshayeleli umkhiphele ihlo wenza ukuthi no ame umlamuli ame eceleni ngoba uyabona izaxoxisana ngakadeni uxoxisana umama wakho usaxoxa noyihlo usalwa usakhala ngokumbulala kwakhe kubi wenza kabi uyihlo wayembathwe uLucifer uyisiphuphu uyiqini uLucifer ngesikhathi ekusebenzisa ukupha amandla ukuthi enze ububi kakhulu kodwa mase ubenzile ububi kakhulu unomona futhi enjalo uLucifer uyabona uyamdlula abese kudedela akudedele ufe akudedela ngabe sakusiza ngoba unomona uyabona usuwenza imikhuba emini udlula yena kodwa yena ufundisa imikhuba emini uLucifer la isikemeni khona akamfuni umuntu ofana naye akamfuni futhi umuntu olingana naye akamfuni umuntu omuhle njengaye ufika kukhanda umuntu enza into embi athi lo muntu mayesayenza edlulela abese yadinwa futhi ngokunomona athi useyangidlula lo abesemjikela amenzise izinto ezimbi kakhulu ezomenza ukuthi alahle na umvenqanga alahle na uNkulunkulu lo baba akhuluma ngaye lo ulahliwe na umndeni ngesikhathi ekhuluma ngesonto ngedlule uthi naye lemkhuba yenza ulandela ukhondolo lakubo baningi ababenza lemkhuba kwamendaba zalutho nje emandulo ukuthi umuntu abulala imizi womuntu kodwa kuphela enziwe kwakuzothathwa ngisho induku umuntu aqophe bayazi abantu abaphatha induku uma ushaya insizwa wayiginqa uqopha induku yakho kuphosa angithi njalo insizwa zakithi uyona ubala ngazo sengaginqa insizwa engapha nabo benze njalo bayaqopha ukuthi ngisho umuzwa sekuthini babe nesikhathi sokubhunga nje bebhungela lapho emagqumeni beyabakhunkula athi mina sengishaya ibize u4 ngakithi athi omunye wena usephansi mina ngiginqa u15 ngonyaka odlule kuba umdlalo kodwa kuyakhala sekudaleka intandana ezingafanele zibulawa amadoda lamadoda abesephiwe igama elihle kuthiwa abanomzana bakhona ngakini abahloniphi abasaba babiza ngabanomzana ubiza ingulube ngabanomzana umuntu mayecekela phansi abantu kuthi ungunomzana indoda ngoba sibanibani umpaso nje lo mayindoda ngoba indoda iyahlonishwa
ngoba nomuntu usho ukuthi wenza into ephilile ingakho kuthiwa indoda umposi banibani ngokwabantu hayi ngokwasesihogweni ekuthiwa indoda umposi banibani ngoba eginqa abantu ebabulala ngamakhubalo imkhubalo iyona leyo kade yenziwa ile nsizwa kaShozi yenza phezulu kwankosikazi wakhe kodwa-ke nake sicela ngalo mzuzu sicela uNkulunkulu wasekuhleni ababeke esigcawini sasezulwini unyazi lwezulu isigcawu sokulunga ushebe phela ulungile unyazi lwezulu lulungile anazo futhi isigcawu esimbi sicela sibabeke esigcawini kodwa umama wakho umabani uma wakho ntombi uMagasa siyazi ukubuhlungu okwenziwe kuwe kodwa thina sikhalela ukuthi ushebe akakwazi ukuthi uShozi wayithatha iy'tubu wazisa lapho komhlaba ningazi ahlanganiswa namafutha ey'lwane ahlanganiswa namakhubalo senziwa yonke into ziyanuka ngeke ushembe azenze lutho kodwa ushembe unazo ezulwini iy'tubu ezintsha angayifaka unyoko Amen. kodwa ushembe ulindele ukuthi unyoka axole ukuze ushembe akwazi ukuthi ngeke afike ushembe akhulume nonyoko esavutha amalangana ngoba udiniwe ngeke akwazi ukusondela kushembe shembe akasondeli enhliziyweni evutha umlilo umama wakhe akaxole ayekele ushembe manje akamxolele lesigilamkhuba sizobhekana noNkulunkulu sizobhekana nomndeni ukuze uma wakhe adlule ethuneni ayohlala kulo muzi okhazima ngaphezu kwelanga nenyanga Amen. uyezwa ntombi Amen. umama wakhe akavume ukuthi uyamxolela uyihlo ukuze adlule uma wakhe ngalokho ebhekene nalo muntu omubi. Amen. Mtshela uma wakho ukuthi mama vuma uxole. Ma vuma ushembe umxolele ubaba. Wena mvumela uma wakho? Yebo ngiyamvumela. Inkosi ikubusise. Amen. Amen. Ngiyacela unyazi lwezulu ukuthi alikhiphe ezasezulwini ngoba zibonile lezi ntombi. Njengoba mkhipha amabele, wamkhipha namhlanje ethula inhliziyo, namhlanje izolo kade ethoka ukuthi kwabala zonke lezi ntombi zazi zisokubakhunkulu ziyolunjwa. Zihlanganiswa nokungcola, sicela ushembe akhiphe ezasezulwini ayibusele kulo mama ngoba uyena ushembe wadala abantu. Ingakho kunesihlalo esithi ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenza lo zamama Magasa ambuyisele icubu uShozi ayithatha wadlala ngazo. Amen. Lezi asicela ukuthi ushembe akayilande lezi ezahamba zawuneza bakhunkule ayithatha ayifaka umlilo wasezulwini zingaphinde yisebenze wayewenza ngazo ukhunkule. Hleze lezo icubu yizo lezi ayithole ngazo. Hleze lezo icubu wayiphendula wazenza imkhovu notikoloshe neminqwi. Sicela ushembe ayilanda ayithokoze eva umlilo wasezulwini angabe sayibusela noma amnikeze ezintsha zasezulwini mayibonge Nkosi. Amen. Uyafakela umuntu isibindi esasesihlabakile sesibonile wasika inyanga yezulu yafaka esinsha. Amen. Sicela ushembe lo mama amphilise adlule ethuneni ayobonana nomdali wakhe. Amen. Akutuze necala lakhe. Mayithande uNkulunkulu uyothola nobantwana bomthethele lokuqala kodwa lo mama akamdlulisi ushembe mayibonge Nkosi. Amen. Nabo bonke-ka agama ngabo ngoba kuyacaca nje indoda yayigamile angithi uyezwa kuthiwa iy'ngane ezamaphahla yayibhubheke kusale yodwa
ulandalo lomkhuba owenziwe endulo kulokuthi uyisiko oqanjwa mama lokuthi lendiswe elinyiwewe kuthiwa lendiswe elinyiwewe lezo ingane ezendiswa ziwubophile umndeni ngoba kwakungabantu umphefumulo lo owakhishwe ezulwini lasekuhleni bophakama ushembe kodwa lendiswa babelendiswelana abantu babenefilosofi ebhedayo abantu endulo kuthiwa le ngane nibheke ngathi ifunze unina asifune umuntu ozofunza unina la lo muntu onjalo uzofaka umkhuba omubi okwanina bese belendisa lelo wele lele ekuthiwa lifana nonina ngoba ayikho into ekuthiwa amawele abantu abazi bafane abasoze bafane abantu naba inzala babo bayakwazi lo angithi boma niyakwazi ukuhlukanisa lokuza amadoda awazelapho lo boma niyakwazi ukuhlukanisa amawele amen ngoba niyakwazi ukuhlukanisa amawele ngiyabonga manje inkosi kubusise ntombi sengathi ushemba ngamkhumbula unyoko amdlulise manje kuleli findo elimisile iminyaka yamakhulu eyinkulungwane oseze wavula ikhala emphefumulo uNkulunkulu wathetha icala akadlula umama wakho sicela ukuthi uNkulunkulu amdlulise amenze abe muhle mhlazane ethandile uNkulunkulu amvuse esezoyibonga ukuthi ushemba usemkhande phela ushemba umthungu sezulwini kulo mthunga la umabela wabuyisela abe mahle ngeke kubone ngisho isitishi siyabonga inkosi kubusise mama naye-ke lowo mkhizi futhi lezo ingane wayezendisi abesecasha ngalo mkhuba owawenziwe endulo kanti mhlawumbe wangawendisi yena ngoba kwakwenziwa endulo bakwenza lowo mkhuba bayibulala ingane bese beyigqiba mhlawumbe yena wangayigqibi wayibuya ushozi wena ungathiya kukho kuwelo mina nawe kunjani emndenini wakini kuhle hamba kahle hayi hamba kahle sazala lephakameni engakafika ushembe emhlabeni babenze njalo uyihlomisho mkhulu kunencwadi ehlezi ifunda njalo engicela ngibhekele bashumayela uJobe 8:8 ngimba umgodi ngaleyo ncwadi ngoba asikakayiqondi yayibhala abafana bakaJakobo ngoba babehlelwe ilokhu kufa ileli ife elimnyama lisehlele endlini yakithi base bekushicilela phansi bona base bekushicilela phansi uJobe 8:8 mase uyitholile imfundo emfowethu izile zibo swake wema abamkhulu ize izila boke wema abamkhulu zifuna ilezi ezegazini lethu ilezi eziqhosheni bethu ilezi esemkhatsheni yamathambo ethu lezi iboshe kukhulunywa ngazo kodwa-ke siyanxusa sithi inkosi sicela ulizwe izwi labo ngoba bakhala kithi mabekhala kithi impilo iyafadalala kithi ziboshwa zemndeni yethu ey'nhlangothini zonke zokudaleka kithi lonke ulibo lemndeni yethu funda baba Jobe 8:8 khumbula izinkulungwane ngicela nginezele omunye umuntu bakwethu ngicela nginezele abanye abantu funda Tayisulu funda Tayisulu khumbula izizukulwane ake ubuze izizukulwane saphambili makanjalo kungavami utheni mayehlabelela efunda umthandazo wesabatha umfowethu bongani uJehova uManazaretha ithini lapho ukuthi bongani uJehova uManazaretha nesizukulwane sho njalo ngifuna ningiphendule kahle utheni uJehova bongani uJehova uManazaretha nesizukulwane nezizukulwane shemba kakhulumi ngesizukulwane esodwa izizukulwane esodwa imina nobaba wami nomkhulu nokhokho isizukulwane ukhokho mase kuzwa uyise kakhokho nomkhulu kakhokho nokhokho kakhokho izizukulwane lezo bongani uJehova uManazaretha nezizukulwane
ufanele ukubonga amaNazaretha neyizukulwane esokugcina ivesi lokugcina bongani uJehova amaNazaretha neyizukulwane uphinde kathathu umshumayeli efunda lezo zihloko uthini uShembe la kubafana baka-Israyeli khumbulani funda phela khumbula izizukulwane ake ubuze isizukulwane saphambili ake ubuze isizukulwane saphambili lesi umqalo wendlela engakalihlisi unyawo libeke emhlabeni esahlele ezulwini engakafiki okuchaza ukuthi nami nawe ezalele ephakameni wayengakafiki uShembe uzalele ephakameni ngoba nesefika uShembe nazi ingane zasezulwini nazi hle nazo kodwa ngazi ngizizwe zithi zona ezalele ephakameni angaze ngizinanga ucaze ngehlala angaze ngizizwe mina kodwa ngiqhakambisa ukuthi hayi lento esekhala empimla hayi dinga omajiya nosimamane abantu abafikayo kuthiwa thina samakhetha nkosi thina sibazayo sindala le umkhulu wakho ukhokho wakho wasendulo wesizukulwane sokuqala kuthiwa kukhunjulwe yena wayengakafiki umqalo wendlela wayengekashiya uzulu lawo ubukhazikhazi ezemhlabeni ukuba abantu bahamba kahle weza ngoba abantu sebebhimba emhlabeni wayeseza ngoba engenawo umuntu azomthumela ayomqondisela lendla ayibumbile emhlabeni wayesehlika yena uqobo lwakhe ingakho engenawo umsizi ingakho okhulunyiwe la ekuseni kwathiwa akekho umsizi kaShembe asithi sangoma sikaShembe akekho umthandazi kaShembe ucabanga ukuthi unyazi yoba siluphika ke manje kumnandi kulona uhleli nathi unyazi lwezulu ngoba asidala kodwa thina simfuna siyamphika noThixo nenkosi ngizaliphika nenyanga ezulu saliphika nenkosi ilanga lokukhanya zayiphika nomqalo wendlela sayuphika thina abantu bomhlaba kodwa wahlala wayiqeda imiso zeyinsuku ayimisele zonke uzoyihlala emhlabeni alungise lokho akulungisayo washintsha ibhantshi washintsha isiqo wangena esinye isiqo nonyazi lihleli lilungisa umsebenzi walo kodwa sisalifuna thina unkobolo sizofithi 100% unyazi lwezulu kodwa ngale simqothela izinkulumo ezingezihle asimfuni thina abantu bomhlaba sihlangane nabangamfuni simdayisa kwabangamfuni simlethela abangamfuni sithi abazobuthana phambi kwakhe wena uqobo uphumuhlale lapho umajiya mayilethi sisa ukuthi silethelani sitha sami kini ugcina usungizona ukuthi angifuni uhlala umajiya kodwa thina sithatha izitha zikaNkulunkulu siyilethe kuye kuthiwa ake sikhumbule izizukulwane ake sibuze izizukulwane zasemandulo ake sibuze izizukulwane zasemandulo ukulalisise kahleke uma esefunda ubuye ake sibuze izizukulwane zasemandulo hhayi lezi ekukhulunywa ngazo ake sibuze kuzo zasemandulo engakafiki umqalo wendlela awuqale ekuqaleni ngimfana kini khumbula izizukulwane khumbula izizukulwane ake ubuze izizukulwane saphambili ake ubuze izizukulwane saphambili engakafika umqalo wendlela uqinise bese uyaqinisa kuleso sizukulwane ufunisise koyise baso kuthiwa ubuze izizukulwane saphambili kodwa-ke dlula unobuza koyise baso lezi zizukulwane esokhokho basemandulo ufunisise koyise baso ngoba thina singabayizolo nje laba abayizolo nabokhokho esibafungayo bokhokho bethu ingane zayizolo kasazi lutho laba bahamba nomqalo wendlela abazilutho abamzwanga noma enkulumo ngoba izinsuku zethu emhlabeni zisithunzi nje basela ethuneni abakajikisi khona lethuna lokuqala lomndeni wakini indlela ekhaya idlula ethuneni kunamakhona ukuze udlulele ngaphesheya kwethuna abakadluli ngisho ukudlula ekhoneni lokuqala bavinjwe yilabo abangaphambili abanqumile ngaphambili abangadlulanga abangiphalaphala mfanakithi vala manje mfanakithi ngiyabonga Nkosi kubusise amen siyaphazamisana nempoqo bavinjwe laba abantu ababenza imkhuba njengale ndoda kade yenza umkhuba lokho lo baba ekhuluma ngayo emva kweminyaka eyikhulu abazukulwane babo babe ukhokho asimenzele ihlangu simbuyise uzombuyisa umthilo umuntu wahlinza unkosikazi wakhe simenzele isithebe siyamkhuphula ukhushula yaphi lo muntu ikhona nizulu lomndeni elingamubona umuntu onza leyo uzozakhushulwe nophela umuntu okhushulayo odlulile ethuneni ethuneni lo muntu abazali bethu ke bakwenza lokho nabakithi nabakini
nawe vele ulandela lo mkhuba wenziwe ekhaya hayi ubaba babeyihlaba inkomo esikhuphula umkhulu nami ngikhuphula ubaba namhlanje ukhuphula umuntu ohleli la ethuneni emva kwendlu ohlala avuke ethuneni aphume ngembobo yethuneni emfangayo ayaluze egcekeni abone ingane oteleyona hlala yona uyabona umfana uyaphuma wenza imikhuba emnyango kanti umkhulu usevuke imikhuba yakhe udushemba kwesibuze kulaba sendlu kudalwa yini ubaba ahlinze unkosikazi ake siyofunwa koyise baba mavele oyise baba ushembo wesakhe ikhala emphefumulo wathi bonke abami ngizolanda bona mina laba abayumqali obubi ingakho kunomthandazo lapho othi ngaphambuka endleleni ngangena olisana nendalo kamvenqama uthatha umuntu elungile ambhimbisa amenze izithixo zakhe waphindisa okhokho bethu bokuqala basemandulo oyise babo ukuthi abaphume endleleni khona umthandazo lo masizazi indlela zomkhulu wethu abafunanga ukuhamba ngendlela zomkhulu wabo bafuna ukuhamba ngendlela zikaLucifer baphathe uthuneni baboshwe bayavuka nalomthwalo manje bawubuyisela kithi mase besibulele bathi nathi asudlulisele emhlabeni la emhlabeni la edinqwa khona yonke amanje esuke ethuneni aginqela kithi nami nawe engenza imikhuba mase ngithekile ngithi ngizofika kuba ningazibali litshe bafike bathi lidlulise nawe litshe liyasinda ulidlulisele emhlabeni sekuwukhondolo uchungechunge ushembe ukanda ikhala emphefumulo ukuthi azonqamula lo mthambo njalo mayibonge Nkosi ungena kwakho ayathombululeka amathumbu namafindo ayezokhuluma kusiphi isigawu lento ekade ikhulunywa ngalo mama nalabo kade bekhuluma futhi mzilo omunye ekhuluma bazile abanye bekhuluma ayezothethwa kuliphi icala ushembe uzakhela inkundla ekhala emphefumulo ezweni lasemaqadini wayethi igama wathi akuyona i-Supreme Court wathi ikhala emphefumulo mayibonge Nkosi kudingeka mina nawe zele uyadingeka ngoba wazi ngaphambili koyisho koyizukulwane zangaphambili zenze njani nanga amakhosi aphambi kwethu omdlulu nabo bahlele ey'hlalweni ezayiphilwa ngamathumba engane ubulala ingane kuthiwa athi uNkulunkulu ngifuna ingane isashisa uze nayo amathumba engane esashisa uzowahlanganisa nabakhubana ngawafakela khona isihlalo sakho sizozinza siyekuzamazama usho kokhokho basendulo namhlanje ahleli wena Gatsheni boya benyana wena uyikhola wena sonke weseni sonke emarobeni awazi lutho ngalento kodwa isihlalo hleli kusona sithi hey umntwana kaZethuli ukhokho wakho wangingcolisa nawe thatha lokungcola uyohlala kuso leso sihlalo sindala udingeka wena-ke ndaba ezini ukuthi usukume uyohlala phansi nesizwe sakini umndeni wakini niyibhunge le ndaba niyibhunge bese niza kushembe nizothuma ushembe ukuthi akanilandele abantu bokuqala ababehlala ey'hlaleni abaphila iy'hlalo ngemikhuba ngobuthopho babantu abaphila iy'hlalo ngenhlabathi zamathumba abaphila iy'hlalo ngezisu zomama ukuze igezwe lezi hlalo bese laba abantu ababulawela ukuthi kuzophilwa ngazo iy'hlalo ukuze iqine bagezwe nabo ngoba ngeke ukwazi ukugeza abantu bakini kuphele kanjalo labo abantu ababulawa abantu bakithi majiya ababulawa abantu bakamajiya bona bawungena njani emndenini ngoba akangeni umuntu ovuza igazi emndenini nangu phela lokho bami babulele abantu labo bantu abababulele bazongena kanjani emndenini yabo badinga ukugezwa ukubulala isho njalo inyanga yezulu ithi inyanga yezulu uma ubulela umuntu uhlale emahlombe kuwo okhokho bethu nje bababulala inqaba yabantu-ke uyambona ushembe nomusa ushembe ubona inhliziyo yenu mina nisemhlabeni abanalutho labantu ngizane niqhube
ngiqhube isiphuzazana sembuzi ushemba siphendula senze inkomo ahambe egeza yonke le mphefumulo yabulawa abantu bakini ayikuthi ayifake ekhala emphefumulo bese egeza yonke abese idlulisele emazulwini omndeni wabo kula mathongo ukuze ukhokho wakhe aye ukubunga izikhu zamehlo ngoba ngeke ageza bemhlela ngene ezulwini bamnyeke Nkosi uzongena kanjani umuntu esemhle kanje wasibulala nje asingenile emndenini abese yabo nje bathi kuliqiniso nabo bakhala wababulala le ndaba ekhulunywa ubakudlala noma singayishwani kodwa iyathusa intombi yakasibiya yakhuluma njalo yafe isiqathe sasiqashe emzini wakhe lo ntombi yakasibiya sathi ngicela ungiphathele ishumu unginikele ingane yami eyaphunyukayo wenza naleli shumu ma efika la esephuma uyabalisa le ntombi yakasibiya ubude kanje ekhaya madoda uzohamba ngani ingene yami lokugibela kodwa ngiqhamuka imoto imali phambi kwakhe ilithe iyambiza masibiya gibela sahambe uthi waxwaya nje leli phungana leli elihle elisemotweni wathi hayi ngeke ngigibele imoto engazali uthi aloku imlandela imoto kuhle kwensizwa mayishele ehamba ngemoto ishele intombi ishikile uthi wayemncenga uthi waze wathamba wangena emotweni kodwa eqhaqhazela ukuthi ingabe lo muntu ufuna ukungibulala uthi wahamba na waze wawufika esitobhini wadlula insizwa yangakubo esitobhini ilinde amatekisi badlula nale moto wafika wama ngaphambili uthi wayezedwa wathi hayi ngihlise la ngeke ngifike ngemoto yakho uhamba nomfana ongaka uzothi mina sengigambe ngane encane ngihlise la ihambe yaxoxa le nsizwa wazwamudleni uthi ma esemxoxela hayi ngithunywe unyazi lwezulu lithe unyazi lwezulu likuzwile uthi awunayo imali yokugibela lase lingithuma lathi angahambise ekhaya abese edideka uthi hawu ngabe unyazi lwezulu mhlawumbe lithuma umuntu uthi emoto ebona ibhaliwe ngathi umsebenzi uthi abese enganaka athi hayi umfana nje uthi uyayikhulumela ungithandile mayehla bese ethi mayethi qibithini athi waphenduka angabe sayibona imoto isidumi iphele abese ebuyela kulo yambhuti ambone esitobhini webhuti sibani bani le muntu kade ngehla kuyona namanje ngidlula lapha bonke yamala ngaphambi kwakho isho le udaba kamhlekele umuntu athe kodwa nabantu bashembe niyahlala ithi imoto edlule ngala athi sidlule zama lapha athi wona kathi uzambele lo isikhwama sakho hamba ngenyawo zakho akho moto edlule ngala athi impela mina ngigibele imoto nathi ngihamba nomfana ngisho athi hawu ngiyahlala nabantu bakashembe yangiyeka wona ngikutekisi mina wena udlula lapha ngama ungibikeleli ngiyazi ukuthi ubumbulo umthini basiya kasangibeleli wathi uyahambela ngenyawo zakho lawa yena kodwa uhamba kamoto inkinga yazi inganekwane indaba kashembe mayesefika ekhaya uxoxela uthi hayi ngifike ngayinikeleli ingane yakho mase ngibuya ngizele isimanga ngithezwa umfana kanje uyambuza lo uthi uwenjani umfana namchaza uthi hayi umfana wami lo ingane yami le izishikama uthi ingane yami le ngayethi igama ngoba kwathiwa la eNazaretha umntwana ephuphumile uyethi igama ingane yami le mayiselele ebusuku iyafika le ngane ithi chabe kuyimina ngizobonga uma wayengenawo manje uthi ayekhala emphefumulo wayesephathisa wena wavuma ushembe wangithuma wathi nangu nyoko nangu umama Masibiya usiza uma wakho kanalutho thatha nayo imoto uthi le moto yonyaka thatha nayo imoto uhamba umthatha umgibeze kanayo into yokugibela uthi thina siyasebenza nonyazi lwezulu wanginikeze iy'motweni zakho unyazi lwezulu ngakuthatha ngakugibela yena uhamba yonke le ndlela uhamba ngemoto angayiboni ngobade kusho kahle inkinga ngale kwethu nabakwethu sengathi ushembe angasipha isibindi ngizwile ntombi boqinisile emothi iswazi angisazi namanje ngiyacela njengoba angizwanga kahle mase kuqedile emva kwenkonzo le yasemini ngeke ngiyodla ngizocela ukuthi sibuye sibonane nalabo hamba nabo ngizwe ngicela ushembe ukuthi angenze ngibuzo ngoba angisizwa ngempela iswazi amenze ngeqondo uzokhuluma ngoba angizwanga
ushembe kuphela owazile mayibonge Nkosi bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha lezi ndaba kade ikhulunywa la singayizili ikhulume kabanzi lensizwa kaCulu ithinta izinto ezingamafindo ezisihluphayo nezahlupha abazali bethu singaziyi futhi sihlukane nalento ukuthi hayi bekutshelwa yena umuntu wakaCulu hayi thina uma uCulu ekhuluma ngogogo wakho wayemthakathi engiyele ekhaya emphefumulo uqhubele imbuzi mntanami ushemba ngidilizi kwa uzothi wena mtshela bakaCulu umzazi ubazi abathakathi bakini kade ekhuluma ngawo usibani manje umthakathi uyolinda lokho cha unengqondo elibele uyivila lokucabanga uzuqamba mama uthi thina sifuna ukuzwa ushembe thina ngeke sizuqulu thina ngeke silandele imithetho kaCulu uqokothise lo gama uyomzwani unyazi wezulu ukhuluma kanjani ukhona izinto ushemba angayikhulumi ngoba mangase ikhulunywe unyazi so uyosibulala isiqede umndeni ngoba izothi engane yedelela ikhulume uNkulunkulu phambi wayilalela ungcono makhuluma majiya ngoba uzokuthi awubebhedela nomuntu wamajiya umuthalalise kunokuthi uhambe uhlohla abantu uthi thina sifuna ukulalela thina indaba yakaCulu leyo ndaba ungayilaleli-ke mfowethu thina soyilalela thina esicela uNkulunkulu ukuthi asiphe ukukhula ngokuqonda ithi uthi ubaba wami ongizalayo etshela abantwana etshela uyihlo ukuthi uma eshumayela umfundisi noma umuphi umfundisi uma eshumayela akuthi uma iqeda bese inkosi ngicela abe uyizwi lapho onika umfundisi linamatshele kimi ngoba engelona kuphela kodwa anganquma ukuthi bebheke akacele uNkulunkulu olinamatshele izigama nezwi okuyilanga kunabantwana babantu la abaloko bengivimba bethi balethe imbuzi ngo-2022 baqinisile sekubanzi uNkulunkulu sinethemba uma imindeni ingaveli izosho ukuthi nanka amanye amafindo uma imindeni ingakuvezi lokho sekufanele babuthane ulalisise kahle wena osenemindeni yakini ekade nayiqhuba inkomo nayiletha la ekhaya emphefumulo lalisisa kahle uma imindeni ingakuvezi ukuthi bantu abamnandi lenye ifindo asikwazi ukukhululwa thina siye emakhaya ngoba uNkulunkulu usafuna aqabulele lefindo ake ucabange lento ade kukhulunywa ngayo manje ebuhlungu kangaka uma kuthiwa usunikele imindeni yakini ushoze esami nalo mkhuba wayo wokhula lenkosikazi wakho yena ebezala wena uthunyiwe ukuthi uzothetha amacala uma uthanda ukubheka lowo mndeni ungaphuma lelo cala ungathethwa ngoba phela nangu umuntu omphambi wakho oyisende lakhe wena usami namacala ukuthi ubulele egcekeni sikubeke eceleni wangaphandle sikubulele egcekeni umndeni usungathi wena hayi ngoba unyaka odlule kade silethe imbuzi esitole ukubalana uzolanda noyihle nje lingakathethwa icala phela icala lithethwa ngoba sekukhona abantu ababili bakhulumisana umlomo bathethelela kuphela amagqumi namazolo bese behamba bayogezana angithi njalo ngokwesintu madoda abantu baqale balithethe icala emva kwalokho bese baqeda ukukhulumisana umlomo bese beyogezana ngeke bagezana lingakathethwa icala ngoba lothi umgeza njani umuntu ebheke phansi ningakaxoxi naye lothi ukhulumisa ikhanda akushane ngephiliphili ungene emanzini ufa qale ukukhulumisana ulotha bathethelelane phela amagqumi namazolo babuyisane bese beyogezana noshembeke ukuthi abathethelelane labantu ushembe usahlele uthatha umndeni wakithi awubeke igawini ngokuxabana kwabo awucabangeke labantu abangangene lezi ekhanda lami nezikamfowini nezikadadewini uthi bangakanani abantu iyigidi ney'nkulungwane kade kuhlathela iyigidi ney'nkulungwane labo bantu ushembe uyabahlukanisa uyababeka esigawini abanye babe nenkane bashikishe babhekele abashiya uNkulunkulu aye kwesinye isibongo ayokhuluma naso uyobuya ngiyazokhuluma nabantu bakithi kodwa usujahe ubalana usujaheni ngoba usutshengisiwe umvula sekufanele uphumule ulinde bona mayibonge Nkosi amen bona ngithi abakuphi abasemaqhulwini akade ngikhuluma nabo ekuseni indaba yakuba imnandi inhle iqondile bangeniswa ngo-2022 bayifikela bona mntanami uNkulunkulu sesiqedile ukusilungisa sekufanele kubuyele ekhaya emphefumulolanda izigaba zesibili ukuze sithole usuku lokukhunjulwa
ushemba sikhulula sisekhaya bakhuluma into eqondile hayi igebengu ezithi zona seyisesabweni singeniseni zikhishwa uba isikhopho nathi lando ushemba wayilanda iziswini zezinja wayilanda iziswini zawengulube zafakwa ikhala emphefumulo ziyageza ukuqulwa amacala zona seyigijima zithi zisesangweni hayi uqili bonke lokho bhekisise kahle ungasuka nezitha mhlawumbe okhokho bakho bashiya bewucuphile umuzi lento abathi ubethele umuzi bahambe balanda imidliwa le ko-Uganda ko-Rhodesia ko-Mozambique balandela imphefumulo yabantu abathwethuliwe ko-Mozambique azocupha ngayo la ekhaya uyabona abantu sekuvuka abantu labanenkolo ebheke eceleni ekhaya khona le nkolo le engiyibona kuthiwa amajudiya ekhaya ngiyibona ngikhuluma kamnandi kodwa ngiyibona kancane ku-TV mayileni ungathi yilwane lokhu emahlathini kuyihlahla bakhuluma iy'limi engaziwa nalapha ekhaya kuzohluma iy'ngane ezothi zona zikhona enkolweni la evuka khona ngomoya zikhuluma into engaziwa kanti kuthatha umdliwo wazomethelo la ihlehla elidala lakini nasendulo lahamba lolanda umphefumulo wamuntu waseMozambique waseRhodesia waseGhana waze ubethele umuzi wonke la mase uqubuka lo moya womdliwa ungena phakathi kwey'ngane zesane ziphume zingene emasontweni ayimhlola nje enze baphenduka babe yizilwane uyabona sekwanda ibandla la ekhaya lethi uma bevuka umoya bakhuluma into engezwakali iy'lwane bakhuluma kanti le moya egcwele ekhaya ushemba ikhumbula umndeni wakini kusuka ingane noma umshanakazi ophethwe kini azolunikelela ithongo alilande ushembe lonke ithongo kodwa laba abantu ababethelwe ekhaya abashiwo ukhokho abakhishwa ngomuntu sebezwile ukuthi ithongo lisekhaya umshembe uyalilungisa wenza lokho kuthathwa ngulo ushembe ivesi lesibili 2:42 yehla moya ngena kubo bonke usebenze lokuthandwa nguwe ushembe uyena wazi ukuthi usetshenzwa kanjani umuntu owayemphumulo wamthakathi aphenduka abe umuntu amen noma ngangavuma kodwa ushembe uyakwazi lokho owakithi nowakini uma uvuma nje ushembe uzongena emphefumulweni womuntu wakini enze lokho kuthandwa nguwe kanti besihlabela u-2:42 sasisibhekise kubaba sasiqondeni wayithini uNkulunkulu yehla moya engcwele ngena kubo bonke usebenze lokho kuthandwa nguwe ushembe ungena phakathi komphefumulo wabazali bethu asebenze ukuthandwa nguwe kwasezulwini okuguqula umuntu esithixweni abayisona amdale kabusha amenze umuntu ambumbe amen lezilwane-ke yisele la ekhaya kufanele ziguquke ezizenzokhokho bethu ngoba vele zakhandwa ngabo zafunza bona kwenziwa iy'fungo nabo uzwile kuthiweni uthi umuntu omunye uthi sengaze ngaba nenhliziyo yenyoka ngoba wayedlile iba zenyoka ehlele ey'swini zenyanga efunge nenyoka uma esevuka ekhaya avuka bey'nyoka bese uzwa abantu bekhaya bethi hawu umnumzane la ekhaya inyoka emnyama la ekhaya wayithe ushemba abantu bazoqhamuka bey'nokazane azangashiye umuntu abantu boqhamuka beyizilwane hayi leli xoxo leli lisakwazi sala ekhaya esidala iselesele ungalishaya leli kade ukhokho wala ekhaya hawu wathi ushemba abantu bobuya beyilokazana imikhuba nezinto ababegcatshwa ngazo begcatshwa ngamafutha iy'lwane mabefa athi uNkulunkulu nazi iy'lwane zimfuna hambisani iy'ntumu zabo afike bawungena ezulwini ley'lwane ey'hogweni zey'lwane mabebuya bewumoya babuya beyitshengisa bewumpawu yey'lwane ungathi khona abakaziboda babedla baba amaphilisi babedla namamalazi mabedla inyamazana bese beshishilize lapha iy'thelo zabo nezinja fika yikhona mabefa uNkulunkulu wabaphosa ejele nezinja mabebuya bethi bayalanda ekhaya baqhamuka beyizinja inyanga yezulu yaxazulweni lodaba yathi abantu bakini nangihla nabo okhokho benu babedla nezinja masebenzela umcimbi bafika beyizinja wathi thina boshembe zobakhiphe ey'njeni wabakhipha ushembe ey'njeni wathi akubulawa imbuzi bekwe lapha eduze nehlathi zophuma izinja zidle bese zibaleka zingene ehlathini bese niyayilandela nofica zibhonge izinja lapha zikhiphe ubuhlanzo babo nifike nithatha amahlahla nibuqe eduze kwabo nibameme ziphumani ey'swini zezinja bese nibathatha niya nabo ekhaya namahlahla mayibonge Nkosi bese nibageza babuya sebeyabantu amen
sebeqhamuka bengabantu hayi ukuthi abantu baqhamuke yilokazana uma wakho akafanga ngey'nyoka yini masekufanele abuya iy'nyoka ushembe usakhela ikhala emphefumulo kuzogezwa abantu bakhishwe isinzi ey'langa bakhishwe emakhubaleni ey'langa bafike bengabantu amen beyizingilozi bengamathongo amen labo-ke nkosi yami asebeneminyaka baletha impahla socela ukuthi balalisise kahle emini inkonzweni yasemini ngoba lokho kuzokwendlala ukuthi yini nani nenani kufanele bayilungise emakhaya amen amen sicela ukuma la socela ophelezela uNdaba Ezitha azosimukelela umbhobho abingelele uNdaba Ezitha ugatsheni emzini kaNkulunkulu onyazi lwezulu akeze phela uhamba nenkosi kanti lo hamba nenkosi wantu ucapha endleleni yini wamaqina nje inkosi phela ihamba nempelesi yayo noma induna yayo noma uhulumeni wayo amen inkosi ibusisa izwi layo ngiyabingelela kwinkosi unyazi lezulu amen amen mina ngiyinkosi uNdlovu ngisuka eMzimkhulu amen ngibingelela nakubafundisi abangaphambi kwami amen amen kanje phambi kwaNkulunkulu namakhehla kina jabula usefikile umzukulwana wethu ozosimela mayibonge Nkosi amen kumele izizukulwane ngoyizukulwane lolu hambo lakithi-ke bantwana abahle basezulwini khona isihlabelele ngangivamise ukusiza ngikolode ngazo nje itimeleni ithi ngikolodela abantu bey'nkonzo ngithi ukukholwa wethu kulo kumnazaretha kuludwala ubushelelezi ngigcona bona hhayi ngibone ngathi ngibheka ngakithi manje lesihlabelele hhayi sibheka ngakithi ngicela umshumayelo nezwi elivulelekile ozosihola ngalesihlabelele esicela ukuphetha ngaso 143 usilalelisise kahle bese ulalela le nkulumo ekhulunywe la ekhaya emphefumulo ayibhekile kimi nakuwe leyo 100.3 ihlabelele umshumayelo nezwi elivulelekile inkosi busiguqa abangcwele emva kwaso socela ubaba uMshumayeli uMndaba asibusisele ukholwa kwethu ethoke kulobo uNazaretha kulidwala eleboshelelezi lehlula abaningi wena uyathanda ukusilandela kulapho siya khona uboqala uthenge sibendi lapha siyakhona-ke inamatshe inameva iyawuhanjwa ngabambalwa lapha siyakhona imbala unaso yisibendi ndeke sokuhamba ngaleyo ndlela idwala elibusheleleze lehlula abaningi wozani makhaweke sabani umkhosi
seniwavikele amagwala Shomane engama